Okurujirira mugambirizi wa polisi muri Kigezi ASP Elimate Baseji yabanerwa muri Kigali Rwanda iri kuza Kampala kandi yaberiye hankuto ya Kabarembara highway umwanya guri kumanyonka kakatunda Butando ebireho ekiro basi ya Trinity webiri ne ruga Rwanda iri kuza Kampala kwehikire kakatunda ni Bukinda ya ruga muhanda ya gumu omufreje abantu bashatu baferireho nabandi bahutara aho ngugambera polisi eriyone cyondoza kumanya n'igikenyini bekirugireho butandeje abafa hari John Herbert Rwama ow'imyaka 26 kurwa mu district ya Wakiso hamwe n'abanyarwanda babiri Alfred Habineza ow'imyaka 3 Kanondijo owamanywanka Gaddafi kandi bona ni ba conductor ba Baseji driver wa Baseji Ananias Habiyeremye ow'imyaka 8 hamwe n'abandi bakazi bashatu batungo buta mu butandeje kurizo butando enyingi zireto ibintu bingi aha ecyanga kitu cya Kigezi ni kibi kineshozi nebihanga okukushangera harumwe kona nyingi kona enguto ninje no ruguto nuko rutaha bumwe ekiro ni haba hekiho umuntu yanavuga takare baje owakuza tugeraga muna umuntu kuruha driver nabasakuruha arugire hare yaruha ubundi agwizagire ninga kimuretere kizibu kandi na munonga bakuvugise kimama Mate yarabura bona bari kuvuga ibyiruka kufayo munonga bagakora terenda jiro ezahangoto kwerinda butandu ezikuretwa butafayo ekikusingayo ne amateka gahanguto nigaga kutuha n'obushani obwo kusanga hanguto obwo kutworeka hati ngaba ku ruga Rwanda ne bavugira ha buryo kandi to Uganda nituvugira ha bumoso waza kwika trading center nibagambira ngo aho ni trading center waza kwika ha Rutindo waza kuhika ha kona mbweno highway code ningo bushani bwa hanguto na munonga niro rimyo rukozesa twani tuvuge biruka hanguto nabwe cyaba driver bitu bashimera munonga gumani bagira ki nibakuraterra obushani bwa hanguto twaikaho ahiraro ya Kabare Regional Referral Hospital aho bahutara bariyo batunga bujanja bitu twayikirizwayo abo kuba umuwadeji bariyo bafuna okujanjabwa bitu wari kwebembera imitwariza hirareri Michael Odu yatworeka ko bariyo ne bakora ikiri kubasika kwera abantaba kukira kurunji. Quick action was taken by the EMS coordinator. She mobilized 3 ambulances, 2 from Kigezi here and the other from Ankole. All these ambulances converged at the scene and evacuation was done. The 3 injured people were brought to the referral hospital here for management. Unfortunately, also at the scene, we lost 3 and the 3 bodies have been ferried to our mortuary here. Base yatunga butandu yatwaraho polisi ya Rukiga enkuru kuchondozibwa. Ejini basi yakashatu majingo gesande imwe kutunga butanda hankuto ya Mbara Kisoro. Amakuru agasha kwa Job na Manya omuri Rukiga.